Masapen in ngailut nta vivas hozo se na bon uni khopha tuni khunzong phat masa abang in Pathen ho khom na vahchoila in sa azing ule phat zo sia in ngai jing u Vannoi GAMTIN CHONSET Muthim in ALOI ti ho bungla hi aung ki sim do dan ahilole an sin do pa thu sim i het be theina ding un chamcha an ngai khom kin uhite Vannoi GAMTIN CHONSET Muthim in ALOI ti Pathen vahchoila hi Charles Hutchison Gabril kitipan anasem hi Charles H. Gabril hi Pakai kum sang khat zage shwam nga lagup kum'in USA gamsung'a Wilton Iowa kiti khopia chun anapengin hi Pathen thuleh lam'a lunglut danchu chapang cha ahilaijin tumging saije kithemchuh pantan hi Gabril apa jongchu le tumging lam'a lunglut khat hi chu aman apa hunung azui hintin kumsom lagup cha hi in athemjel na mun'a zong lalam kai jing anapang pantan hi ama thu sim ki sein khana khabe achu Presbyterian pastor po ovin Gabril koma chun thupi seina manthe sa thei ding lan het loham tin anadong in ahile aman jong pastor po sermon aman ding la khan anasem do paingal in hi kiti hilla zinai na lama wang se na zain zini vezen ananai in hi azima sa to chen ki khanna diverse an hilan in hitabang chu hichalai phana chu an umbe lo chuan na khat chu an hi Gabril chun adam sungin Pathen hauna vahchoila tampi an sundo in hi ade in Sunday school labul ala chom tam ta anasem do in hi sang khat zage somko kum'in San Francisco California mun'a Grace Episcopal habunga music director pang de in ko an hi Silai mun'a anato Elijah chun nikhat Sunday school superintendent pan as Sunday ni ko asa dingla sinding in anate min hi aman jong tip na amo bang in dunya ese ula Vannoi GAMTIN CHONSET Muthim in ALOI tilahi ahin simdo an sundo in hi masa pending in hichi lahi thakau nisimgu sangkhat zage somko kum'in lunglut le ngailum ta in mipin anasan hile hichi kina hongkal so missionary khatin anangailum mamata angamlam uwa anakipo so in ahile hicha kon chun nasate na homin thangle jingtan chule mipi lunglai khoi kha ngailum le sa anum ta la khat chu ahido atan hi hichila hi ex bungsom lugup sung'a Macedonia gam'a mi khat pol in gaw achanna amoa hichimi panpina angai cha ji chule Matthew bunga sung'a nang ho Vannoi wa ani huwe hichbang chun na wa uchumi ho anga kelanghan ti Pathen tu hinga ko na hi ain simdo hi akiti hiti chun hichila chu masapendi in sangkha zage somko lakhat kum'in labu hola het lu hi talhan in sodo chu an hitai hiti chun Gabril zong sangkha zako samkhat ni kum'in Chicago Illinois muna anak chun in Road Havers Publishing Company ana anatong in hi hicha kon chun amalama ki chom in jaila ho anasun jing in ago min la sang sagiwal anasun do in hi anato na Homer A Road Haver kitipan chu Viver Evangelist and Music Director khat zon hi sin Pathen to say now le khop na ho a Gabril la sim ho so na sa jing un ahile Gabril zon na sata mi pi het le ngai sang khat ong hi do in hiti chun la semen thangta composer khanin he an hitai Charles Hutchison Gabril zong adam sung atamzo Pathen vahchoila la le jaila ho tampi anasut anasem do zo sangkha zako somthumna ni thalam nisim sonrinin Hollywood California mun'a alaisin ho anabaitan Chapel of the Pines Crematory kitil hamona William an hitai channel hi panasa le lungse ni like subscribe le share voltage notification bell in Vannoi GAMTIN CHONSET Muthim in ALOI in a
Aba na tu sim tha imuki ka awin na bon mang phala chebe.